Так, добрый вечер всем. Как вы, как ваши дела? Меня слышно? Слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие мои. Слушаю вас. Кимдир бирөө жатат, кимдир бирөө туруп алган, кимдир бирөө отуруп алган, кимдир бирөө уктап атат. Саламатсызбы, агай? Здравствуйте. Так. Өткөндө биз сиздер менен 17 бетке келгенбиз, 17 бетке келгенбиз. Ошол жерден улантабыз. 17 беттен улантабыз. Эми эгерде сөздүн аягы мыя деген менен аяктаса, көптүгүн эна кылабыз. Мыя барабар эна. Мыя барабар эна. Мыя барабар эна. Например, время десек уакыт, время уакыт. Эми ошого время деген сөздүн аягына яны алып ена коебуз. Ошондо эмне болот? Времена. Время уакыт, времена уакыттар. Времена уакыттар болот. Например, имя десек ат, имя ат. Имена болсо аттар болот. Имена аттар. Имя ат, имена аттар. Так, племя уруу. Ал эми уруулар демекчи болсо кандай болот? Племена, уруулар. Уруулар болот. Андан кийин ок барабар та. Ок барабар та. Бул көбүнчө жаныбарлардын балдарынын аталыштарына айтылат. Мисал үчүн, котенок десек ок менен аякталып атат. Котенок көптүгүндө та болот. Котята. Котенок, котята. Котенок мы, котята мыйлар. Верблюжонок тайлак, верблюжата тайлактар болот. Верблюжата тайлактар. Щенок күчүк, щенята күчүктөр. Щенята. Жеребенок тай, жеребята тайлар болот. Жеребята тайлар. Андан кийин ягненок, козу, ягнята козулар. Ягнята козулар болот. Сиздер буларды бир катар жазасыздар. Бул жерлер түшүнүктүү эле. Андан кийинки сөздөрдү эстеп каласыздар. 18 бетте үнсүз тамгалар менен аяктап, көптүгү а менен аяктайт же я менен. Мисал үчүн, директор десек директор болот. Директор. Эми директорлар демекчи болсок, анда директора болот. Директора. Директор деген сөздүн көптүгү директоры эмес, эмне кандай болот экен? Директора. Профессор десек ката болот. Профессор десек профессор, эми профессора деп айтабыз. Профессор, профессора, профессорлар. Так, доктор десек дарыгер, доктора, дарыгерлер. Паспорт, паспорта десек паспорттар. Мастер, уста, мастера, усталар. Город, шаар, города,
Города болсо шаарлар болот. Город деген көп, город деген сөздүн көптүгү городы эмес да, города. Города болот. Города. Например, адрес десек адрес, дарек. Эми адрестер демекчи болсок, адреса болот. Адреса. Адреса. Сиздер бул бетти жазасыздар. Бул бетти да жазасыздар. Анан кийинки 20-чы бетти кыргызчадан орусчага которосуздар. 20-чы бетти кыргызчадан орусчага которосуздар. Кыргызчадан орусчага. Аралдар десе, остров арал, аралдар острова болот. Острова, аралдар. Астрал. Андан кийин номерлер дейт. Номер көптүгү кандай болду? Число. Намера. Паспорттар дейт. Паспорттар болсо кандай болот? Паспорттар. Хорошо. Усталар дейт. Мастер уста, усталар мастера. Кыскасы бул бетти сиздер жазасыздар. Бул бетти жазасыздар. Муну жазасыздар. Бул бетти да жазасыздар. Андан кийин 22-чи бетти жаттайсыздар. Я в школе дейт. Где ты дейт. Где ты? Сен кайдасың? Я в школе. Мен мектептемин. Я в университете. Мен университеттемин. Я в автобусе. Мен автобустамын. Я на остановке. Мен аялдамадамын. Я на работе. Мен жумуштамын. Я в офисе. Мен офистемин. Я на улице. Мен көчөдөмүн. Я дома. Мен үйдөмүн. Я на коридоре. Мен коридордомун. Я в кухне. Мен ашканадамын. Я в ванной. Мен мончодомун. Я в гостях. Мен коноктомун. Я на рынке, мен базардамын. Я в магазине, мен дүкөндөмүн дейт. Буларды эстеп жаттап каласыздар. Булар сиздерге тапшырма болот. Кийинки сабакта Нурсултан агай сурайт. Эртең Нурсултан агай сурайт. Так. Эртең кыргызчасын айтат. Мен мектептемин деп айт дейт. Я в школе дейсиз. Мен университеттемин деп айт десе, орусчасын айтасыз. Я в университете. Мен автобустамын. Я в автобусе. Мен остановкадамын. Я на остановке деп айтып бересиз. Да, мы в магазине. Да. Бияка жазасыздар. Эми сиздер менен 29-30 бетти ачыңыздар. Мен айткан страницаларды, мен айтпаган страницаларды жөн эле коюңуздар. Беттерди жөн эле коебуз. Эми мужской род 4кө бөлөбүз. Мужской род, мужской род, женский род, средний род, анан көптүк кылабыз. 4кө бөлөбүз. Мэры, жыры, анан сыры и множественное число. Вот так. Ава. Мужской род, женский род, средний род и множественное число. Мэры, жыры, сыры, множественное число. Мэры, жыры, сыры и множественное число. Эми мужской роддун астына жазабыз. Это кабинет деп. Это о менен жазабыз. Это кабинет. Это кабинет. Да? Это кабинет. Это кабинет. Женский родко это квартира деп жазыңыздар. О менен эле жазабыз. Это квартира деп точка. Это квартира. Это квартира. Это квартира. Это квартира.
Андан кийин средний роддо. Средний родго это пальто. Это пальто. Это пальто. Средний роддо это пальто. Это пальто. Эми множественное число. Множественное число. Это мальчик. Это мальчики деп жазыңыздар. Это мальчики. Это мальчик. Это мальчики. Да. Это кабинет. Это квартира. Это пальто. Это мальчики. Қараңыздар. Бұл жерде байқасаңыздар, кабинет қайсы роддо? Мужской род. Кабинет мужской роддо болып отат. А квартира? Женский род. Женский род болып отат. Пальто? Средний род. Мальчики? Множественное число. Множественное число болып отат. А бирок это деген сөз өзгөргөн жок эчбиринде. Это кабинет болду. Мужской роддо дагы это болду. Женский роддо дагы это болду. Средний роддо дагы это болду. Анан көптүгүндө дагы это болду. Эми мунун себеби эмнеде? Эмне үчүн бул это болуп калат? Качан биринчи грамматиканын тили менен айтам. Биринчи грамматиканын тили менен айтам. Качан сүйлөм жана баяндоочу менен жана баяндоочтон турса ушундай болот. Это деп айтылат. Жана баяндооч болсо. Эми